Artili kiseng bhalang na Ribhoy District, ka Meghalaya People Social Organization MPSO, bat ka Nyautrap Achek National Movement HANM, kila penpau bakin persya bet ya kajing temu thiet jaka kishipa yada Kapot Border Security Forces BSF, ha ki benta ka Raj Tenring ki bahab ha Artili ki district kata ha Ribhoy bat ha East Khasi Hills District. Haka jinglet kundu eka Deputy Commissioner ka Distrik Hanongpo, haka Arpusan Trik Urisau, habakran sikilat pathai kubor uba Vincent Sokwai, u Presiden ka MPSO, uloong bana kaliang ka DC, kampalaban ay kanu ka jubab, Henry ka MPSO, lembat ka HANM, kinyeng skembet ban persya hadu ka bakut. Bana kaliang uba Pateng Mersing kum u Presiden ka HANM, uloong ba hadu ka bakut, kaseng ringkat bat ka MPSO kin yang scam bat ailat ya kini ka jingtmu bat shen kin salit kenduru ya ka DC jang ka East Khasi Hills bat ki bor sensyar ka Raj Tenring bat kimbet ban ailat bande ki jaka hapo kate ka Raj. Ton kaliang jungi arteli kisang kata MPSO bat ka HNM Ribhoy District bilawan bat kendu yai Deputy Commissioner ka Ribhoy District halor ka benta jang kate jaka ka badon apo WhatsApp solang ke bahab apo kasenat Raj Tenring katkum kijing ujor ki bangilayo ki por mensua kadai baladon da manor ki balatmu bandi lilam gane didu ya kati ka jaka tengi kum kaseng ki ba persya ya kane ka jing di lilam na kaliang kaseng ka jungi ngilalek banbu ka jing ujor apo district council ban pensange mardor ya ka jing INOC halor kati ka jaka karena kaliang ka district council ru kala simkia bat kala pensange mardor ya kajing INOC Henry hakine kisngi kajing ya lenti kijungi ngilayo sngeu ba ladon biang da manu remanu kiba le sop lane bala temu biang ban pen yat syakmat ya kane kakam tekum kaseng ni persya bat mentakas ni ngilawan ban bu biang sakawai kajing ujor hai Deputy Commissioner jang Ribhoy District bangi ngin yai persya bat dalilai nginom island ba ya kita iki breu ki batmu bandi lilam bakin di ya ketika jaka syaki sipai BSF karena kalian keseng ka jungi ila wanbu ya ka jing ujor ka jungi hai Deputy Commissioner Ribhoy District ka jubab na kalian Deputy Commissioner iong ba kat hadu menta impatla ban ai ya ka jubab ka batikna Henry inpej katum ka ak katum ki acquisition jang kalan ak de hadin kata bisa ai ka jubab na kaliang ka jungi hadu muntang ngimpat lek ban kendu ya ka DC jong ka East Khasi Hills enrai ngilalek bac sa district council bat ngilapha iki kopi ka jing persya jungi syaki MDC ki badai jong ka to ka constituency kumju ru ya MDC jong ka umroy te na kaliang ka jungi ngidang kendu kita bat hadu muntah ngidang ya katai kumbalaong syakmat banang kaliang ka senghi arteli kisang idon mentang ne ngin yai persya katla kat yai dalile ngin ailat ba kane ka jing didu ya kane ka jaka kaniat sakmat henrai ngin yai persya bat ngin persya kata kadai ka ba ngila se mekarai kum di arsan Betul na kaliang jungi kaseng HNM Ribhoy District harangkat ka jing idon lang bat ka MPSO Ribhoy District hagane ka singi ngilawan banbu ya ka court complain hangna po DC office bahadin bangiyo ya kajing tip bakadon kada kajing temu jong kita ki sipai BSF bantit ya kada kajaka kabadon hangte hapo WhatsApp solang snat Raj Tenring kabahap siteng kahap chais bat siteng kahap segari Ribhoy District bat na kalian jungi kaseng hadin bangilayo ya kajing tip kabatikna kadon kabakum kata kabagiti ki sipai BSF kimut banotit ya kajaka bat na kalian kaseng ngilawan bu ya kakot komplain kabah support DC office ba naglang kaseng hi ngiyang hakanong rim ka baskam ba ngin persya ya kana ka jingtmu bantit jaka na kisipai BSF namar ngiu i ka nuksa ba kisipai ki balayo bantit jaka kana gari ka jongi katno ki pen ibor ki paiba ki parado parasnam ki jongi kadai kana ka message ka bakliar syaki paiba nong song snong jong ka Raj Tenring ba kidai ban sautu ba dalilai kinom dai ban ailat ya gini kisipai BSF bakinwan bantit ya kada kejaka kabala kamtra da ikong Monisa Warjri bat ngikwa ban penpausai ba lada kita ki sipai BSF ngikwa bantit jaka balai kim tit segi bordar ki ba omdan kanono ka jinge tengku bat ki parado parasnam ki jongi basa namari sutu bagane ka tenring kadai
happening snong kadon ladangi ailat ya gini ki supaya BSF bakin tit ya kena jaka kai ke banja ya kalawai ke pateng jong ki kun ki siu ki bangsa hang te hapo right tenring bat ngi kwa man pen pau chai saki sodar kirang ba snong juga right tenring badalele kinum dei bat ailat ya gini ki supaya BSF bakin tit ya gini ki jaka bat hang bai dei bat ne ka kam nagaleng ka seng HNM bat ka MPSO ngin salai man kendu ya UCM jong ka district council bat ya UCM jong ka right tenring badalele horkit hordang kinum dei ban ailat ya gini ki sipai BSF bakin tit jangka hangte hapo right tenring bat nagaleng kaseng nginum song thai kanom kut jang hane kasngi hang ne po disi office handrai nginang budin ni kane kam thik pathik bian phabian hadu bangin dalap ya ka jing sisa ba kini ki sipai BSF kila sange ban tit ya kane ka jaka hangte hapo right tenring bat nagaleng kaseng ngin salai ban bu ya ka kot komplain sega disi jong ka is khasihil hagini tayo ki banwan ba ngin persya horkit hordang bagini ki sipai BSF kintit ikene ki jaka hangte hapo raj tenring